Ndagusuhuje nizere ko umeze neza. Niba utameze neza wihangane, umunsi wemeze nabi ejo bigahinduka. Kaze kuri Dore TV show nk'ibisanzwe, aho mbagize ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Kuri Dore TV show musanga ibiganiro by'abastar, ibiganiro bya inspiring umuntu, ibiganiro byagukura ku rwego rumwe bikagushyira ku rundi. Tudatinze, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitsikamira uburenganzira bwa muntu. Ese uburenganzira bwa muntu burya buratsikamirwa? Ese wari ubizi? Hari abashakashatsi batandukanye banditse ku burenganzira bwa muntu. Reka dusimbukire ku mushakashatsi wa mbere wanditse ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ibyo yabuvuze. Abashakashatsi mpuzamahanga, ku mwanya wa mbere turasanga ho Mary Briston, yahoze ari perezida wa Irani nyuma ya komiseri mukuru wa Loni. Uyu yanditse ku burenganzira bwa muntu, havuga ko uburenganzira bwa muntu budakwiye gutsikamirwa. Ku mwanya wa kabiri turasanga Amartya, umuhanga mu bukungu, wagaragaje ko uburenganzira bwa muntu bufitanye isano n'iterambere ry'ubukungu. Ku mwanya wa gatatu turasanga Marita. Uyu Marita Nussbaum ni umushakashatsi mu mateka n'ubunyamuntu. Ahangaha yagaragaje ko uburenganzira bwa muntu ndetse uburenganzira bw'abagore ari uburenganzira rusange. Mbese yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'abagore. Ku mwanya wa kane turasangaho Paul Farmer, yagaragaje ko ubuzima n'ubuvuzi ari igice cy'ingenzi mu burenganzira bwa muntu. Ku mwanya wa gatanu turasanga Shirin Ebadi, umucamanza muri Irani, yahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel kubera kurengera uburenganzira bw'abana ndetse n'abagore. Ubwo bivuze ko uyu mushakashatsi Shirin yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'abana ndetse n'abagore. Naho mu Rwanda dusimbukire ku mwanya wa mbere hari Dr. Eric Remera, yibanze ku burenganzira bwa muntu mu bushakashatsi bw'ubuzima. Ku mwanya wa kabiri turasanga Depite Munyangeyo, yagaragaje ko iterambere ridashingiye ku bushakashatsi ahubwo iterambere rishingiye ku mibereho y'abaturage. Ku mwanya wa gatatu turasanga Depite Murora, yavuze ko kutagira ingengo y'imari ihagije bibangamira ubushakashatsi ndetse bigatuma n'uburenganzira bwa muntu butagerwaho nk'uko bikwiye. Aba rero ni bamwe mu bashakashatsi bavuze ku burenganzira bwa muntu, aho tugiye gukomeza dusimbukira ku bintu 10 bitsikamira uburenganzira bwa muntu. Reka dusimbukire ku miyoborere ndetse n'amategeko. Ku mwanya wa mbere turasanga kunyagwa ijambo cyangwa se ko kwaka ijambo. Kutemera ko abaturage bavuga cyangwa batanga ibitekerezo, ibi bitsikamira uburenganzira bwabo. Ku mwanya wa kabiri ni ugufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kubashyira muri gereza bataburanye. Ku mwanya wa gatatu ni ukurwanya ibintu bitandukanye ndetse ahangaha mu kurwanya itangazamakuru, kubuza itangazamakuru ndetse no gutsikamira itangazamakuru kuba ryavuga ku burenganzira bwa muntu. Ku mwanya wa kane reka dusimbukire mu butabera. Gucira imanza zitari mu bwisanzure, urubanza rugacibwa mu mucyo. Izi manza rero zidacibwa mu mucyo nizo zituma uburenganzira bwa muntu butsikamirwa. Ku mwanya wa gatanu ni ukudaha abaturage uburenganzira bwo kwiregura, kutemerera umuntu kwisobanurira ku byo aregwa imbere y'urukiko, kudahereza uburenganzira umuntu ku byo aregwa imbere y'urukiko ngo abashe kwisobanura. Reka dusimbukire mu mibanire n'umuco. Ku
ku mwanya wa gatandatu turahasanga ivangura, gutandukanya abantu mu bwoko, igitsina cyangwa idini, isura ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ibi nabyo bitsikamira uburenganzira bwa muntu. Ku mwanya wa karindwi ni ugukoresha abantu mu mirimo y'agahato, kubambura uburenganzira bwo kwiga ndetse no gukura neza, bagakoreshwa imirimo y'agahato ndetse imirimo itarimo kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu iterambere, ahubwo bavunikira abandi. Ku mwanya wa 8 turasanga gufata ku ngufu, kurenga ku burenganzira bw'umubiri ndetse n'icyubahiro, ukajya gusambanya umuntu ku ngufu. Ibi nabyo bitsikamira uburenganzira bwa muntu. Reka tunyarukire mu buzima ndetse n'imibereho. Ku mwanya wa 9 turahasanga kunyaga uburenganzira bwo gukora cyangwa se kubuzwa uburenganzira bwo gukora akazi, gutemera ko abantu bakora akazi cyangwa imirimo bitewe n'inyungu zawe cyangwa se n'inyungu runaka. Ku mwanya wa 10 ni kunyaga uburenganzira bwo kugira imitungo, gusenya amazu cyangwa se kwamburwa imirima ku gahato. Ibi byose tumaze kubona ni ibintu 10 twabakusanyirije bisenya bikanangiriza uburenganzira bwa muntu, aho twabonye ko hari abashakashatsi batandukanye bavuze ko uburenganzira bwa muntu, abashakashatsi mpuzamahanga ndetse n'abashakashatsi nyarwanda. Nk'uko bisanzwe muri make, reka dusimbukire ku mwanya wa 10. Uyu munsi twareberaga hamwe ibintu bitsikamira uburenganzira bwa muntu. Umwanya wa 10 ni ukunyaga uburenganzira bwo gutunga cyangwa se bwo kugira umutungo. Umwanya wa 9 ni ukunyaga uburenganzira bwo gukora. Ku mwanya wa 8 ni ugufatwa ku ngufu. Ku mwanya wa 7 ni ugukoresha abana mu mirimo y'agahato. Ku mwanya wa 6 ni ivangura. Umwanya wa 5 ni ukudaha agaciro uburenganzira bwo kwiregura. Umwanya wa 4 ni ugucira imanza zitarimo ubwisanzure. Umwanya wa 3 ni ukurwanya itangazamakuru. Umwanya wa 2 ni ugufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse naho ku mwanya wa 1 ni ukunyaga ijambo. Ibi rero ni bimwe mu bintu bitsikamira uburenganzira bwa muntu uyu munsi twabashije kubakusanyiriza. Aha kuri Dore TV show mbagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero twareberaga hamwe ikiganiro kijyanye n'uburenganzira bwa muntu, uburyo butsikamirwa ndetse n'abashakashatsi banditse ku burenganzira bwa muntu. Reka ikiganiro cyacu tugisubikira ahangaha, reka tugicukiriza ahangaha. Tuzagaruke mu biganiro bitaha tureba ku bindi bintu bitandukanye byahindura ubuzima bw'umuntu. Yaboneka ntibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, niba warayikoze ukora share, like, comment. Tuzahurira mu biganiro bitaha nawe utaha. Imana ibarinde.